so for na nipa titinu be wu o man mu a onum kwan of us o ye na djuma so na dia o kan o di bo mi hu ne dia no jan o nsinipi o make stand no se nipa no akam se komo ko kechel o so for no so for asema ba enye bo ame ne ma ho mpai o man no so a me mo mpai e ma so nya bi na ayi o so o bom ti muso yanko o ti asem ni ya o so o makomo e na adasem o se so bo yitiri ye bo yesem no man kasem bi for Mama Obibia Aquaba ede ebaye fidi kesi yi so muni aba ekweskapa ne so minimu edi ehega no wahala dwumedi e na mani guso amohwe ne ne dai nyamedi fo nyame akoa achese ye wo ye ni nyame dwuma kama ene dai wode nsembi aba betu edwa Ghana wo huni se anhwa bridge kesi bi pa ebebo ye wo man Ghana ebe ya awre ko Ghana be ya awre ko man ebe ye wo su e man denti na wakasa wo huni se a great man of God the PH se wo wo ye wo man yi mu no wo ba aba betwa ebe ye chese Ghana hanom ye dwen ho a ye nte ase na nipa wode nsem we ebebetu edwa founder and leader of Shining Grace Chapel International adodo nanim ni se ye oja nyame na nsem odi etu edwa ne se wo so wo hu the spirit of death say sorry in the realms of the spirit ye wo mind so wo take away souls of great men and women kopemo se afi 2020 ebekọ na wie na hu behia se agirifo ebebo empire na no na wo to aso no di chem se de nyankopon ebie nani no ohun no ani so ade hunu mo se nipa kase a wo ye nyame nipa wo enkran ha sei wato na enam ni nyame dwuma a wo ye like obo ni beba as a shock the amagane because of say a great man of God just wo so many great impact wo Ghana so now enam say wo say and wo ye popular wo oman Ghana mu na momu yem papa no anase nipa ko no owo enkran ha enkran ha na wo base but ofiri Kumase by nkran ha na wote na humum no hu se ye papa yi wawu anani nipa kro no ewu ayafa nu funu de abepemu ewo Kumase achese na Ghana fo wo bia esu wo bia ebo ebra na wo ye na de se enya de se wo de ye nipa kro no the din ebaba betu eja because of say security reasons inti wombo nipa ni din na se nipa no enya wu se kima ye ye behunu de wo nipa kro na wo ka ne ho asem no na wo wie ye na wo sa editu edwa ebiemu nso ese ye wo hunu se esun ka bibi ekata NDC amanyokuo no eso a ehu behia se NDC fo wo mo besore waka na sa esum no wo mo de from so na ebiemu nso so no wo hunu se party no founder and leader no ankasa no ase na koma enye at peace also mama ni di yaw ewo enimu enti so wo ma anko Jerry John Rawlings wa anko ankosere Boniface no wamfa ancho mu a ene opposition de wo mo ebetna ache no this same way to Jan ebusia for Ghana for asonsem na metwa me ho me ba me de beba abesom fitiani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH shit na prophet kumichacha me so me hwe so emamo akwaba ebi na ene dey penyikasi amene no eba betwetwen enkomo apostle Ajuman Prempe adodo nanim ni se God's watchman no bonata ensamane ne dia ye na wakunu because nsa edin no ho adwuma wo ye no ntin won toto no ase ekra na asafa woda no the Bible Church of God 7 day wo enkran kaso atuba janshi tikan ho na se de enkomodidie no ebekọ no wo adwentwe bi nsem busa bia wo ditudwa ye nsoso ye bebusa no amawo apostle me ma akwaba ya ena bibia boko uradi adum bia ebeko nakupon ne do ne Kristo atomunti amodin o ne de radi asafo ma me obia nakupon edonti obia ehoye na wo so ho tise nyame adum nso me hoye yeti asinko ade obia uradi ama dia che etimo betan ede je se
Apostle said the share now one say this share say and I just some na aba. No. And so they are dear child they say nyina so there. E bi ba. Na ye so for penny ye di adodo na di nim no ye oja nyame. Oja nyame. Oja nyame. Na nensem o di aba betu edwa say we hunu the spirit of death. In the realms of the spirit, no say, wo to me essence and woman more eba befa a titu and multitude, memetitu. Now do who ye say, a mini petitu be at why jidding, our Ghana how will be any no enemy great impact our war, our a ye Ghana and so who's our top. Now a who be here say empire ever ever possible. Now, oh, be a year no case. Ni din de won bo na se nipa no obu a ye be hu nipa kra no wo parka e den pa no wo pa che ne nsemi den na betimi aka fa ho yo kwesi kapai da wasi mi shira pa ni aduma fo nsi mi shira shawdia na aduma no nkoso anya kesiara na afi so ahwefo ne atiefo a monti atie awrade mwa obi a nshira mra won so na mu awrade ntwe mu din e won kwan mu heaven what here hunya pa na me ile ni mba na fi so asafo no so na urade ahodi ni tumi na di wo so akwesi kapa wo bi sama sam kesia na me dia ya me nwa se enkom se bia bebia owo take be 90% na dia so from give on see friends oja nyame ya wo kan wo so wo nipa no se owo aba so tiase na umu ni din so ena wo nkọ no so enko kan kire no se odivo de mesimo hu wo hu ni wo nyame nipa wo nyame so ye nyame nipa ena wo hu ni se owo bi wo bofo ba so abefa na ko enye sa no ka na adenti na wo nko no na unko kanche ansa na dia betuga na se won fa ntuga na ko no na no ko kan you say get the better because who are money penny one so nko no and no ka say menye yi chebi ko say yo daye bi wo ha na yi chebi wo ha se eba ye koni pa ho one ya ka che ne mo bi aso nte o ti ase okay eni o yi chebi wo ha e bi ko asafo no enyina na fa ye ho e bi na church member bi ena ono so aba no so okay eno no obetumi ama asafo ma no nyina aboa ya bododo mpan ama ni pakro no bibi ti se awrade ayi ya kire me se obi bewu asem kwesiese na eba nipa no yo ba ana o ye bema obetuma kanisa wo kan wi a wo de unimi nipa kro no but onka na ave wo kan sa na asore ma no obi animu de eba no so enti wo go se nya kom chiri na sankura mompaya obi abayire no no mompaya osuro se ebeba no so ti ase na mo yam pa boni wi a na nipa pote no a wo osofu no unimi se fa no wo afre no wo kan che say de me kai na eyewa enti hwe kan yi na apanchere bi wo na adema no a na o de amano na ye kama but wo de ba to social media ewiase nyina say so for bi bewu a great man of God e ba bewu na wo so unim say nipa no yi chana ba say asmasi won kan sa na so say enya be mu ansa no be re wo be kan nipa kron say also Ghanaians will know when whom I'm talking about when he dies. You see so who we are na be hunu nipa kron say unkom say na o share no eye kwadwa na akwabana ana nesa they say the Ghana for to suspense mu oh the chances of obi be woni ehunu say oje nyame nkom share na say no ana ya na akuya me kan won tuma say yo say when you na ya trofo mamima Jeremiah 14 Ghana for
Mummy and maybe yen share young soon, you who can ever saw. Jeremiah 14:14 now. I would have catch them, say. I throw na a deep one, a dish with demon come. Men small, na men share one, na men casamin chair one. I throw any swadi any unconscious, any as a wound, any one more common, and I die, and I will catch them. So, I send you Yangopon, or a God of justice. Oh, one said, Odi will be. So for anybody to be who a man one. When kind of us or any man. So now there are all kind of devil me who and jam or on sinipi. Oh, make you stand on. Send it one come say, come on, go catch him. What's up for one or so for as a mother? Any boy here near my home pie. Or man who's up near my pie. A mouse with Yabina, also, on boom to say you put Tiasamia, was so much moon. And I dance him. There's one waiting, your boy is him. No one can send me, and you're torn any person. What you here? And maybe, or you will be a shell come say, a crumb of 4 penino. A chief imam, 20 and 18, near the 20, 19, December 31st. And what shall come say? I feel Obewu, and the young pine, and that's and was that or says uncle so be what I say, Obewu. And the Nasarama, and I'm crop war. Don't jigga and come once in no. As someone young correct, and on call that's what they did. And yes, I'm the sea of Quia. Uncle says, among God was says, and you know, suppose one is a nuntin on Peso Boni Panidi. Ah, say no cry. And you cry into Mundi. Sigabe, what is me argument, you know, asking. And I'm pointing on Peso Unia. I didn't correct Yankopon Power Pen, Utridian Pon Quabe. And then yet tells her, a quadrum man, Ebu, and you catch them. No more pire. I didn't know to be money. Okay. Or bring Yankopon, wait, was small. Okay. And he 2018 the other buyer, and come home with a says, one too many can uncle, Gramovo, Pennywo, and a Cossere. And a Monday channel. Or says uncle, you need 2020, I call, they say, ever call 2021. Papa, no, nothing to all. And you know, I didn't what they say. No, not some that time, 100 years. 100 years. 100 years. They say, 102. Nasa Sabi, Pennywo, they say, ground. Wo ko shankom so obewura na so onya 100 years oni pa trans as we so ndemiri no onya 100 years no wura e won kom ye debi sigaba o de kan kure debi enye won kom she oni pa nya 100 years no wura enka e news ya se bia ni obi na ko shankom na te so di jife o penipenu animunyam so enti we no me ntina se enye no kure enye no kure mi nyini and so we will award the Yami or Sisha to who to time so who Apostle sell Cassa and Yanuque because I say if I saw for no Sebio, if you know who are homete. Or you are Honomo Crown Puna or your software say the Yonko software a year or Nususne Juma in a different way. No one persevere Nipano Babano. One person Nipano Crown Pono like on in the Baka Quishia. Say the nipa nipa krampono ye ne krofu kokoko hia wo bebe obi ho no obi be no kra no wo twe ne ho asa on pese obi ho be kwa akọ no anas enye se bi on ne nya fan bi a wo nhia ne da wonim no da ba on pese obi ho be kwa akọ no sa eye ahomaso ne eyi bi no ebi wo enti ebi a sofo na wa hunya ne ho adiye no ebetimi aba se ebi a woni no eni that cordial relationship no enti okwa kan ebi an wo be ka kire ne sesei anase sei enti ne wo ka no wo aba fonten time so anase wo ka na ne sofo bia hu se we are a great man of God that will great impact e wo Ghana for so wa bompa ye e de asi anu kwan a ka eno boni be ne wo hu ne se ne nyame so djuma na ono de wa ye oh sika pa me san so to so da wasi nyame sha bibiri on say Revelation chapter 2 verse 10 Ewurade aka bibi say
ma yesuro amane bia bi hu na honam kura de mu binum begu afiase na wo de di no kure no ekoduru owu na mema enkwa botiri so ho enti enokure nsuro he enokure mfere he enokure enokure de twedi ampon kwame ena yi akyerewa onu obesuma obekọ enipa onu ne eye fayo onu nya fayo wo de sede ni a wo ka no kure na de nyame aso ena ka kye no ana wo nyame kye no ayi what they say Ezekiel Isaiah chapter 38 no oh what he be friend Ezekiel nyankopɔ soma Isaiah so wo kan kyerɛ say Isaiah chapter 38 one down I want to say more and was wo kyerɛ say one time no yare owo yare Bible so yare owo yare yade na agbo no say wu an were obewuo owo yare a obetime yie firi wa na onyankopɔ nko a and was asoma wo bi say and was asoma ono ni di for papa o eno kura di for and was wo kan kyerɛ say one hye ne fie nsamanse tese wanya wo mfanto na na kira nya basa na yare o yare no wa no wede obewuo edi ko kan kyerɛ eno di for asaya so simu papa wan suro wan fere papa ne yo hene odi mu uta se enti samu odi iza so hene onye ni bakitoa eno okwe eno odi asem no koto se de awurade Israel yankopon sie ni di ubewu ti se ofie so ka se de awurade de suma no pepe kire no wan no ko bana mane wan no ko no akwesere no ewuo na firi wo eno no aso de gina yi eno bompa ye sufre awurade sugu no so saa eno kan awurade akoma because God is in control ono bibia ono ena onyankopon no sa suma odifo no se ko kache Ezekiel se mina class obewu sa wuo no matie ne mpaibo na hunu nisuo ne wanya nyina no wabọ mpai mate me di ache no enti wo mu bio ava bi finhia dunum ato ne naso masa bo oman yi hu ban ne magye wo mafiri Syria fo nsem so na adenti ena sa odifo bibi se ba no hunu ni panwa o se nyame na akere o ni pano ana no nkomo na ngo kan kire na o hunu be ada se ono abobọ mpaye na nyame ye afiri wa ma no no wo be ya adwen kro na mabọ mpaye ena wo sorry me small sorry mumie nu masafo ma no audio to mo ni congregational prayers asafo ma de ebani dumie mo mpaye ma ye nu asafo ye nsa Junior so for be yare tumi wo baba mpae wo ka to so ma se ye ni so for yare tumi mo mpae ma no bia ye nya komtira atoro ba be okay na de ntina de nwan e ji se nipa na wu ansa na ye nyina ye hu se nkom sha na bem wa ani hai ani hai awoso enya eno nko a wo no de wo wie ye so for ne de afa na odisi ye dokume wo na hye de fie ye NDC for se wo mo so ai woman so ohunu se thick darkness cover woman esun kabi kata woman eso ache se de how de amane na den ebre woman ohunu se the founder and leader of party no na kuma JJ Rawlings ai na kuma say enya okay with woman it woman ko Rawlings wo enkonko sere Boniface na wo de cha woman na wo na ewo ni mu no etimi efiri ni mu dia eho na woman susu ombenyo mo fa mu dia nya sa de opposition dia woman betina ho no ma anka we de nkenim say NDC na say NDC foi den ya ubetimi akopanyi no ho Frank Tuni wa ye former president John Dramani Mahama na mpanimfoni bi na wahunu aka ade achomo se eno nso so wo kan ade kan ho na magana fo hu ne se nka ye sofo yi de nkwa na nka wo campo de anka ye fa ne se obi asofo ne bia wonim no wonim ni twaka bia na se ba politicians de ye de o mabie wo mopono ade ama obi anka obi abetimi akọ wonti enam se wo be kan we de no e kire se sofo no enye edi ye bi na wo hu na mu me hype na wo pe no so de na betimi akafa o zikapa na mi jira webiri ai mo mpani da JJ Rawlings siki
ya odifo ya sa kofa betumi hwe JJ Rawlings media menimu no pa menimu no yes be a madam for no say yi but I know him in Ghana here so na one a founder our NDC party no kan ya no kore o na komani wo mu enti no JJ wo wi any only NDC party no Ghana for be ni say party no omu fa respect man no omu mu say on e founder nti asa wate no nti ne bi o ha so mo yi na fi omu after for family so ayi na sin chain so eno no Ghana mi to mi nim sa asam minim o jeje ni NDC for problem eso mi nka party no okay what you say eso mi nim problem o obi ani politicians no dodo na ani any Ghana company for ni mlanti nyi bebre ni wo mo tama jeje ba ya obeye bibia na fe o te party no and che odi wo men so ko si se o free so yenim edi ono we said Jeremiah 14:14 wo bra this men so a wo men share wo na wo makum e na ada asem eni wo mu etimu nsem no mu e de e ka che onim enti obeso wo ka bibi so obeso wo ka bibi e di kire ayi NDC for no mo hwe no mo se ko jeje na ase ene ne ko kasa e ko sere no niema bi mo mo katra se na so na odom a odi share party na ase no e ye aduma na onipa deseni eni nkaye mesa kabio onipa deseni adasama eni nkaye jeje no mo di ni bi agoro enye wono so nka wo mahama esi adun ketia party members leaders ni nyina enka mo we wona bete party no mo yin batu wona mo nyina ba wona mo to party no ene mo temo ba bi si samre enti wo say mo di ani di respect mbele bo say pani e bi pani ana me boa no correct pani nti we de o je nyame wo kan ye no na je so hu ni say ye nyoma bi na wo bie so dia nyoma bi na wo bie so a kire o di say wo kan wo kan me ne ya adwene because anya enkom hye enya ni suade hu na enya adisem eno no ne ogopa odi abefra na adisem num enso nya sa na tie e ya asem ho wo say ye ayi say mo so ku sa yi shi no enti wo say ayi ni ya uji wudi na ayi Matthew 18 where 15 to 18 no wo say na say wonu afum wa kwana ko yi na ten wonu no nkwantem se otiewa wanya ni wonu ya na se wantiewa fa oni baba akon na mienu e kan ho na asem ni nyina adasefo mienu anasa miensa anum na se wantiewa mu so a ko ka kire asafo na se wantie asafo mu so a ene na bu se obosunsun ni ene tu yi ni so de tie me ko tu we ni se o ma ye jeje boni be si NDC fo mpenfo o ma ye jeje boni enye se kwasia anase bibi enu ne kwan mu nam so ho e che se o ma fo o ma ye mistake e to ngo pa ni chawo e be yakura mahama o nwanko o na ye lida anase o ba chama ne nkan no anase nipa mi na se group o mpenfo titiwa o mu NDC mo wo mo nko ne nase ngo pa nte se de o ho bia de o ma ye bia o jeje mfa bo ne ye den enchewo na o mo ntrase asomdwem na respect you say he is the founder no founding father no enye adwuma na asomdwem mura so man nya sade a ene opposition dia ene o he mbekere wo ho mo so na komudi mu wo dia se mo so na komudi se Ghana politics ye wa wuni ayi akoye business no pray unya wura mu a no ayi jo abaso ye de komodidie na esia ni ti se ye nyame nipa ye wo gya nyame a wo de ne nsem abatu edwa afa sofo a wo baba bewo hu a wammo edin no den na wo betimi aka che wunuanom asofo no afa nkom hyewe hu den na wo betimi aka because wambo obi edin na wono so wo se an nipa ni wu a ne be hunu nipa o kan wasem they say den na wo de ebebe ma wo yo sikafa nyame nshraw me de de me kan se me de me nsuro ni pani Kristo nti onyankopon adonti nyame asem bia na se beka o ti ase
do di for kan mfa kwa oja di for ase oja nyame mfa kwa ne sa ne ye se nkom oti ase enti Ghana for owuo de edamansan ko obi atu at any time Professor Mills yen dia Ghana da ko pani ete se no yare no fe na kra de eno atim no ongoy Kwame Nkrumah wangu Dr. K Buzia wangu ayi sofo amu akubia osi so Ghana 80s wo wangu owo no wo ho automatic say betu obi a eni say betu obi prophet bi e wo Ghana ha say nipa Ghana wan na yekese ese obi ayi akufu ado pro agifu on mo ni ade de obi no outpoint obi so yekese wo eche obi wo Ghana ha tete no kra no na akese bia ni onyakobo de ope wo de wo fa we ye kuma we no we ye kuma we you na one and the same Paul cry tata comfort aka say Paul wa mantem o be say di kamfo ya ni yan ka oni ni ba mu sa o di ase ono Paul na juma odi Yakobon de man no eno no Peter de odi man no odi man no Matthew no ni ade nya obi ade man no uwi anu anu no so edi ne o man de ye nyina ni say do ye kesese ye nyina ye president na Akufo Addo o te ko nyo sisi ya asante okay odi ase o bank na mema gamanje okay enti no obi wura enya news asante fo hene ebi ewu gamanje he ayenfo bi ewu enya news owuo adamansanko ababa enti Ghana fo mumi ensikete ni enyire ye homo mpa ne mpa ye de ye mo odi ase ye bompa ma sofo ye bompa ye ba difo ye bompa ye ma ahenfo ye bompa ye ba nipa nyina odi ase warefo ne ade nyina ye bompa ye ma celebrities fo ne kuma wudi ne hwan fo nyina ye bompa ye ma so na mo bompa ye ma emo bia ye bompa edi owo so ne otumi ka so bompa ye ma owo no anu se nyame se ne ta mo so ba kwa odi na be dine si Yakobon kwan you can't do anything nemo mpa odi Bible say first Thessalonians chapter 5 verse 17 was it pray without ceasing mum nyampa boda tambia mum mpae enti mpa bodi ehia the Ghana for mum nyina na urade ase na urade Yakobon de ne pe enye ho e wo Ghana mem e wo Yesu Kristo din apostle Aduma Prampe be de semana ba wie me number nie obi afesa no mi din komo kwanda ho 0544 2626 0544 2626 14 and 020702001 020702001 Inshallah come nyina wo Yesu Kristo di mu amen 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 so onsha obebre abusiafo ebre no aso se yede enkomodidie no esi ewo ahase agentwe bia wo betimi dia to edwa ewo tumagin age comment section no follow ye we IG page @tumagin_midin ede ekweskapa dasene yebesane share